Центре общественных организаций Туркменистана при организации Центрального совета Союза женщин Туркменистана и Национального центра профсоюзов среди женщин был проведен конкурс «Туркменские женщины. Достоинство могущественного государства» на основе первой книги президента Туркменистана «Молодежь. Опора Родины». Arkadaşlar kahraman tekrarının Yaşlar Vatanında Yanzatlı ilkinci kitabına benim hem suratlarım var eken men ödüm görüp şeyle bir beğendim, şeyle bir tolgunum, beğencimin çağı yok. В нем активно участвовали женщины со всей страны в возрасте 18-35 лет, работающие в различных отраслях страны. Kerim artistlik bolamsın, men üçün bir şertler qaçır qıyın düşmedi. Sebebi biz denanlar öz okuyup başarılıklarımızı, öz uğurumuz, öz alıp baryan işlerimiz doğrusunda da bize işlerimize hatam layık geliyor. Sebebi sahnada bir neçe keşifler dörüdemiz de öz yine yüreğimiz bilen şu sahna özümüzü, ustatlığımız, başarılığımızı görüp bilmek biz için deysen qıdıqlı boldu. Vilayetteki denanlarımız bilen gelip cemli istapkırda bile beyakleşik, çekeleşikli boldu. Şu çekeleşik beyakleşikleri köp bolsun. Gelecekte ne deyip bolsa biz denanlar şular yal beyakleşiklere katlaşıp üstünlüklere yetmek, bayraklı orunlara münadip olmak ne deyip bolsa gelecekte de bir neçe beyakleşiklere katlaşar. Öz okuyup başlarına şular yal denanlar arasında görüp durur. Конкурс состоял из 3 этапов. На первом этапе участницы с чувством и теплотой пересказывали отрывки из книги президента Сердара Бердмухамедова «Молодежь. Опора Родины». На втором этапе женщины раскрывали свои таланты в развитии прикладного искусства, передаче национальных традиций и художественных ремесел, а также в сохранении и восстановлении утраченных образцов древнего вышивального наследия. Третий этап заключался в выражении впечатлений, полученных после прочтения книги «Молодежь. Опора Родины» в стихотворной форме или же посредством исполнения песенно-музыкальных композиций. Şu geçirilen çevrede yaş gelin gıyların alıp barayan işleri, yurduma ötürmekte koşuntuları, ehli uğurlardan alıp barayan işleri barada çıkış ettiler. Bütün yurdumada denan mertebede belinde ötürlüyor. Denanlar olu hurmat koyuluyor. Ne şunun için şpırtottan peydalar biz Türkmen denanları, hedirki yaş denanlara edilen şeyler bir aladalar için bir hurmatlı prezidentimizde, arkadalı kahraman ferdarımızda Türkmen denanlarının adına, Türkmen yaş gelin gıylarının adından köp sağ olsun aydıyan. Победительницы и активные участницы конкурса были награждены почетными грамотами и ценными подарками от Центрального совета Союза женщин Туркменистана и Национального центра профсоюзов.